ujedno i organizator ovog natjecanja, a bogme i parka i svega u njemu. I na kraju Mario Gvozden, koji nije na kraju, ali nema veze. Mario Gvozden je, ali ja ga zovem Gvozden jer vozi kao lav. I Sven Bušić Umar. Jedan veliki pljesak, to je najagresivniji rajder ovdje. Evo ga, samo za vas five, onako. Krvavi Bobo, krvavi Bobo, krvavi Bobo. Evo ju makio kraljica Uršica. Ej, pozdrav Barbie, nisam te vidjel do sad. A ti si prijateljice i to. Ej, backside unity, Samsone. I kako je Europa 900 za početak. Idemo, Koškrunaj. Kakve trikove braća rade. Newcrest i Zasternak na to. Kakav početak. Cjelana Stručni Stojav. Topstaj, jako dobro. Publiko, jači pljesak ovo.